so modern straight. Modern. Masingena vele ngiyazwa shake ngizwa ngathi la thing ngathi lanyakaza lejele. Ngena nabo baba, ngena nabo. Uyeka ingaki ejele? Yo. Mongabala nje ukuthi okay, empilweni yami since from the first time. Empethu yangajela manga. Ne? But thinithi mang estimate Yeah. ubo 20 ndlulile. Yeah. Into emfake enkingeni. Yeah. Ukuthanda izinto. Yabo uma umuntu kumele ukwazi into kumele kuyithanda, ungahamba uthanda noma yini. Welcome to it, guys. This is Making Home Production. # Let's Play with Other Kids. Welcome to another special episode of the Make It Known podcast. And as you guys can see, I'm with a familiar face. It's not the first time you're seeing the man. This is the part 2 of our brother right here. But I'm going to let him introduce himself. We're going to start the story from scratch. And I hope that something can be learned by anyone that is watching this today. Kunjani, my brother? Ngiyaphila mfethu. Ngiyaphila. Ubuyile mfethu for part 2. Yeah, angibuyile ngithi ngivakashele. To abantu abangakwazi ngicela uqale ngegama lakho la ngempela, lela bakwazi ngalendlini and then siyithathe from lapho siqhubeke siyaphambili. Hayi bafethu sembingelela nonke ngegama elihle yabo. Igama lami ngoAndile isibongo ngakasithole. Ngihlala la eGalfontein station 22. Okay. From vele ngisakhula ngikhulele la eThembisa. Okay. But la neThembisa umuntu ukuthi ngifike vele sengifunda isikolo yabo. Okay. Because mina kahle ngisalelwe eSoweto yabo. Originally from Soweto. Go phe Soweto. Le Pimville. Pimville Soweto. Yeah, Okay. Like ukhulele da from what age to what age lapho? Okay, lapha vele mama sangizala ngikhulele khona until age of 5 years. Okay. Achieved ngasa from ngapha eThembisa. Okay. Yeah, mangifika la eThembisa ngahlala kuphi endolweni. Okay. Yeah. Okay. Ngiqale ngale before niza ngapha eGalfontein. Okay. So benjani impilo from that time usakhula? Into nje oyikhumbulayo nje about impilo usakhula bekunjani? Yeah, mina umuntu vele ngizikhulele ngithanda amagiyezali yabo. Okay. Umuntu ukuthi vele izinto ezambelana nama entertainment bekuyinto zami. Okay. Yeah. So uthanda entertainment kakhulu ne so acting ukucula bokhona or ukucula vele bengathi angeke ngithi bengikhona but amakhono benginokahamba. Okay. Ujiva? Ujiva bengijayiva. Umkhulu kakhulu. Hayi bengijayiva besiba ngomdansi. Ne ngoba khona ngivideo yakhe ngingayibona lapha ngiyabona uyazilanda lapha ngiyasho ukuthi hayi. Yeah. Umnandi nalapho ne. Ukulula amathawa. Okay. So ngicela usithathe kancane nje family unama brothers unama sisters ekhamba kanjani lapho? Yeah. Mina vele ngumuntu ukuthi ngikhula kanje no mama. Okay. No baba. Okay. Ne twin brother yami uSandile mina ngoAndile. Okay. Nomntana sekhaya uPhilisiwe. Okay. NoSabelo. Yeah. NoSibusiso. No uSam. Okay. Okay. Shuthi family yami vele. Okay. Engikhule phambi kwayo yabo. Abanye vele sikhula sonke sidlala sonke yabo. Okay. Before singena in the more deeper side and darker side ngicela uthathe usibeke ukuthi esikele leze kuphi and bawumuntu njani esikolweni? Okay, esikele ngisuke vele from ngale Soweto ngomuntu ukuthi ngishiftiswe yini situation engale la bengakhona. Okay. Njengoba sengiza ngapha eThembisa mangifika la eThembisa ngaqala from grade 5. Okay. Ngaqala from grade 5. Okay. Ukhuphuka vele until grade 7. Okay. Grade 7 ngachinja isikolo. Azofunda sengifunda la
Ivory eMkateka. Okay. Yeah, from eMkateka cost ukuthi mele size ngapha eKalfontein ngoba yini lebo kumzabalazo like squad camp. Okay. Basishifta ngale basiletha ngapha siletha ngendaba ukuthi okay le ndaba seyiphasile bathola istand abazali ngapha size sohlala ngapha mahlala ngapha kube into ukuthi vele sengijwayele ini site la ngapha angisayi kufunda ngale sekumele ngithole ini transfer ye high school yangapha kule site. Okay. No, ngiyezwakala. Yabona manje siza nayo kahle kancane ne. Sisilanda nje kancane kahle yithi. So Eskele uthi bo umuntu onjani? Yeah, mina Eskele abonge out sharp, cute, out clean, excellent, yonke into perfect, up to date, yabo. Okay. Okay, into engidisturb kakhulu vele Eskele yini ukuthi ngiboshwe. Kuze ngiboshwe kanjani? I'm a bad influence, yabo. Okay, before singena kuyo leyo ndaba leyo. Yeah. Uqale ukuba yinkinga from esikolweni. Yeah, ngalokuba inkinga from esikolweni. Iqala kanjani lento le? Angithi yazi after school or ekseni before isikole singena. Okay. Kunalabo esicala khona njengamajita. Okay. Yabona siphethe insango, siphethe amabhiya singena esikolweni sesi-on vele, yabo. Hayibo. Yes, singena sesi-on and manje wazi maso on ayikho into ozoyi concentrate. Yeah, nokuyezwakala. Yeah, umama sengibona ngathi ngithola. So bowenzani so like bohlupha ngayiphi indlela? Okay, mina bangumuntu ukuthi kahle cause distraction esigele yabo. Okay. Nani nokungamameli fandi wine yabo. But so nesikhathi seclass nginaso and ngilove esikolweni mina hayi. Ngalove esigele. Ngalove esikolweni. So ungafika late but awulovanga. Angilovanga. Okay. And kuze ngifike late kunala ngicale khona kahle mina ngomuntu ukuthi bengithanda ukuphuma ekseni vele. Okay. Angithi yazi masingama out isanza athi ngilanda usithibe endlini. Athi ngilanda ukarabo kuphi lapha la atholakala khona. Okay. Manje masifika lapha obvious ukarabo sekaza ngengcondo zokuthina hayi man neveja mina ngine plan singajika kuma liquor store kuphi yabo bottle store yabo. Grade bani lapho? Yabo nggrade 8. Okay, go back. High school la vele bengiqala khona vele. Okay. Attend yabo. Okay, from lapho sengeba condemn nami yabo. Sihamba siya kuphi ematshaleni sesibuya sesingena esigela ngani ngoma 9 10. Yabona. Sewasmestile amaklasi awasesike. Mina phela nginabantu basendlini. Yeah. Njengoba ngitshela ukuthi ngitwin brother. Yeah. Ngitwin brother ngikeleza naye same scale. Manje babuza yona ukuthi uphi umuntu so. Yeah. That's why bengakhona ukulova esikhathini esiningi. Okay. Ngoba manje ubhuti yeah. Babuza yena. Okay. Uphi twin brother yakho. Okay, ngiba abachazela ukuthi hayi maybe useza qale boma clinic or in park nekuseni ngiphume naye. Okay. Yabona esekumele akhuluma amanga yabona. Ekugcina ngitshela ukuthi emfethu mina lento yenzayo angithandi. Manje uyazi umuntu njani thina angeke ngizwe ngayo. Okay, no, qhubeka uthatha usibeke ukuthi yini manje lento ekubophisayo, you know, first time. Yeah, yazi ama bad corruption man. Yeah. Manje njengoba ngisakutshela ukuthi sinokuba lento kahle scheme yabo. Okay, so abangani obenzile esikoleni. Yeah, nabo bangijoinile. Thingathi ngiba yenzile. Singithi bangijoinile yabo. Bakuthole kuyo vele le line le ngekho yeah. But mangiwani bengengikhona ukuyenza because ngale bengakabajwayeli ini until size sijwayelana. Okay. Into ukuthi ekseni siyahlangana sibhemisana bokwayi insango ini yabo. Case dine sinzane inform scheme. Okay. Scheme sakhona bese sibiza ngama VDL vele yabo. Imeleni VDL. Yeah, VDL bekwa ama vandalizing. Yo, siya vandalize. Okay, yeah. Lapho bese vandalize. Okay, yeah. Ayisicala nokubhala namashethi vele esikolweni and wazi lento leyo efuneki yabo. So kahle lento le igang lento kahle. Yeah, kahle boku igang ngothi iyo vele intense ukuthi sicale sesenzane sesifaka lama tattoo. Ayibona. Okay, from lapho. Okay, yeah. Sangithi group. Yeah. Senza ini corruption esikolweni. You're vandalizing. Yeah, vandalize kahle. Abantwana besikole sesinokubatshontshela amafoni. Ini ama laptop wabo, yabona abo mem staff room abangekho
Nyangena. Eshihle manje senza kuphela uyabo. Okay, until size senzeni omunye umema akekho ngazi bebaye kuphi workshop uphi ushiya imoto washisa omunye ubhuli imoto yabo khona lapha esikoleni mntana esikole obhanga angithi yazi ngama Fridays phuma early ko okay yabona baye kuma workshop bawamashisa imoto my brother bawamashisa imoto kanje yena uyakuphi uye empompini yofaka amanzi okay achoose wami ambona ukuthi lo yempompini angibiza makangibiza siye lapha emotweni masifika lapha emotweni masifike sivule emuva nayi laptop shayela laptop sime kancane sibheke situation asiyabona ivela ibadakiwe zimhlophe nabo for sure jump fence asikakaphumi isikole jump fence Jozi sithenga si laptop I must figure the Jozi vele simokole laptop ngoba intwana waza ama Nigeria okay yeah umuntu uthi vele akaqala ukuyenza into so okay amasifika level athengisa intwana laptop so kancane ke best friend yakho le ohamba nayo hayi ukuthi best friend or just nje part of his scheme yeah part of scheme okay angithi yazi scheme vele kunomuntu ukuthi vele hayi manje lo sihlanganiswe yini ile ulomqondo nawo nami lomqondo nawo yebo and manje kwazi mina naye ukuthi la kenzakala because yazi scheme angeke sithandane sonke okay uyangitshela ukuthi hayi man bana phela mina ngiyakufrostana kahle nami ngiyakufrostana okay mina ngisumuntu ukuthi ngimbekile maka ngiyambona ukuthi esa ngihlanganiswe nje imation eyi1 kahle sithi Jozi sifike Jozi sithengisele laptop siba abantu bokuthi okay kamele senzeni sizijabulise yabo okay ayazi lapho sesicala vele silandelela ini ama drugs yabo Kintwana ngomthatha angifaka untwana yabo yena bathi umsuzwana yabo so it was your first time lapho ama drugs ama drugs okay first time yabo okay ayilo muntu lo angizwisele yabo Kepsone drugs la khona so ngithi pilisinyana Kepsone pilisinyana nje shoot liyahlukana phakathi nendawo uyangithola bese kune powder phakathi bese kune powder phakathi nendawo yabo thela umixane nzango okay bayamna lanto le manishaya angisakhona ukuzifila ukuthi ngubani yo okay ngapha sesiphuzile phela siphuza lento le Otoma vest ngenyito lothi Otoma vest ngiyashaya phela yo ayisikhathaze lento vele sometimes nale lama drugs ongikhathazile nami ngiyezwa vele ukuthi angikhathele kancane ke le laptop nibhayisa malini laptop basika 1.2 and kule 1.2 kunomuntu osifakile flatini lapha kulela flat manje sibhatale phela ukuze singene okay lo muntu lo simnikeza 200 asimnikeza 200 sisala nale dawa yabo okay lo ntwana vele imali banjoku yangithi mina vele town ngiyazi ukuthi la into yayifela yabo mara bengakajwayeli ukuya mara ngiyazi ukuthi Jozi dangerous vele yabo abantwana abamba imali kuye umuntu ospendayo okay nolandela njola from lapho vele intwana ngibhemisele lona ngiyazwa isiza ngidakiwe manje yabo ngifuna indawo yo relax yabo kanti ayisani la black out yakho yangishanya black out asemthema untwana mina mangipapa papa masekulate yabo because lapha sifike ngaboma 1 to 2 okay yabo mangipapa masekulate hayibo untwana akekho la eduzane nami yabo mangibuza isitori yama uniform mina naye mangibuzisa uphi umuntu osonyeze nabadala umuntu lo since ayephakeni eJoburg Park ayingiye ngale so ukushiyela umjida lapho uyi1 ushiyila ngithi nasengiblockini umshiyile yabo and yena uyayazi indawo ayahamba eJoburg Park ngabafika ngale Joburg Park babhemele imali bayishayitsa yabo ayobuya sekabuya ngaboma 1 2 yabo sinthana mina sengisele sense mina ngisekho la ngishiyeko yabo sengisele sense mina ngihleli nobani nenye out behlala la eWini shoot out ngiyazelaphi mina ema training yabo umuntu uthi vele bese nokuhlangana lebo ama gymnastic vaye nomuntu uphila ngetrain vele dala vele umuntu uphula abayini umuntu uthi corrupt for sure vele uphula yangitshela mfethu nenye ingami la ngale singayishaya yabo une shop yonke lento yenzeka ngeFriday ngiyamthona manje phela seku midnight ngaboma 1 and manje ngigqoka uniform mina nalomuntu engize naye sesilahlekelene mina naye
for sure ngabi lento ngithi naye ePhul phela mina lezo zinto angisinto zami ngijada manje ngeke uhambe phela. Okay. Because transport ayikho ngigibela. Yo. Ayinama nginyapha ngibona ngathi kusesemini yabo. Yazi eJozi the way zikhipha ngakhona. Yeah. Angikhululele shed vele ngigayisi ngesilamba sakhe. Okay. Afuso lapho sahamba vele la endleleni vele omunye my sister khebsele back ubhulo. Khebsi back ayinama ngishiyele itrong yabo. My sister gijimisa yena lo Panama gijimisa ajump isikontira mele ngalo vele sebayamazi ntwana maka jump isikontira mele my sister sekahluleka yini ukujump ngoba ya manje le moto madlula kanje esani le apprentice le akabe kayibonile ecaleni akuseseyiyo sekabona abanye abantu sekayadaka my sister uyabuya futhi vele uyokhalela labantu abahambayo bamtshela la kuseJozi sister bamba into zakho kahle. What year was this? What year was this? Early 2000 or? Yeah, if I'm not mistaken, maybe 2006. Okay. 6 or 5, somewhere now. Okay. Lapho my sister makabakhalela bamtshela la kuseJozi sister into zakho kumele uzibambe safe. Mina ngizwa ngeflate ngale. Vele ngene ngepurchase le. Purchase elite nje. Kusemnyama ndawo. Antwana khipe lezinto vele aziphethe lapho yabo. Amangithi ngiyabona vele kusathuma N70. N70. Inoki ne? Yeah, Inoki. N70 thola nabo ma 300 ngithola xa ikhululeka bamba so 150 abambe 150 sami sothengisa le phone. Master thengisa le phone yanje phela la mele ke sobona lo yangami uyabo kanjani lo ngami la vele lapha sithola yonke i-shop vele mara songena ngani ngeRofing. Kanjani ikhathi uthi ubani manje? Ikhathi ubani manje like manje phela sesilanda boma past 3 half-past 2 somewhere lapho because sokela phela sense ngabo ma 1 yabo athi ayikhululeka phulu umuntu lo hayi simshayile costly yonke into ngiyamazi umuntu enginokumsiphanela ekseni makavula nyachanyela lapho ngithola manje dala ngombhekile ngithi okay akunankinga mfethu siye lapho yabo aymasifika nyabona mina ngithi ngiyazi vele ukuthi hayi izinto ezisowayo akusinto zami yabo mama ngithi ngiyabheka nyabona akona ukumshaya ngamshaya yena yabo just inkinga yini mina ngijayelanga la yabo kahle first time yakho wenza nento kanje ne first time yami ngizothi mina kahle ngijoin house break yabo house break yabo or even before nizojontshela laptop kathisha nenza zonke lezi zinto sure house breaking boyenza house breaking ngishaya house breaking house breaking vele from dala ne okay ay uphule yangitshela ukuthi amanibheka nje kumele yiyabo ngisekhoneni angene mangena gibela mina ngizwe sekavula uwini hayibo woza sekangaphakathi manje ungenile angikhombe phezulu mina ngengikona ukungena lavula umnyango manje lapha yini iroller door igarage okay la amancane la ngathi umnyango nyane ayazama ukuyivula yabo manje makalwa nayo so iqinisha ini ngathi kunama sense khona lapho la emasayitini igcina ishaya penet button ayanyamtshela mina ngeke ngisalunge bram yabo uthuke vele nawo ukuthi phela kusekhona mina ngiyazi lento ayenzayo tabu ngicale phansi mangibaleka sometime vele ngizitsupele efuna ngama security ama CMF stand fast yabona sebagibele nala ngene bani babamba yena mina ngithi ngesifika phela mina ngibonile ukuthi ayilingani yabo shoot mina mangibaleka ngibalekele ukuthi ngibaleka for good istrategy sesithunyas mase khona okay ufuna ukubona ukuthi kwenzakala makanya wezwa ama siren mawakhala ukuthi nawe kho kude lamalona la iduzana and nyawazi vele ama CMF ukuthi ayawalunganga CMF nama bad boys yazi ukuthi ayilawa haya bad boys ibabarana eJozi ne security ngaleza inkathi bagijima la okay ngapha baphethena nezinje unit anyabona ayile iskelem bangimelele semthanda vele bavula la bekathi ngivulela khona semthanda bamdonsa vele wona phuma ayoyaphuma khona ntwana uboshiwe kanjalo manje mina ubuyele emuva angisakhona yabona
angithi manje phela ngijwayelanga ijuice yabo and kusasa kuseni futhi night vele ngibe slam yenzeni ngibuzise ngeJoburg Park yabo okay manje esana umuntu engombuzisayo umuntu obhemayo yabo uthi naye bheka jo yabo fele mina ngakubeka la uyakhona uma ngizofuna iclip yo ngiphethe 150 ngiphethe 150 ngifuna iclip jo man phela mina iclip anginako yabo makasuza ungasapha ngempetha ngeke sisukela sile ungakangichazeli into right uthi yasiyakhona siyofika sekuyenza ngeke ngidabheke ezolithola iclip ungama ayisambe la endleleni masamba la endleleni kuba nento ukuthi ngingene kwelinye purchase yabo ngingena kwelinye purchase ngihlangana nabafethu abayithu nabafethu abayithu bafuna ama-taxi ayethembisa ayiskushot nami bafethu ngifuna ama-taxi ayethembisa okay yabona sekumele manje uPaul yenzeni ngumnikeza iclip ngithi hayi jo mina imali enginayo 50 ngimnikezele 50 ayesambe nalamajita lo asisa sikhomba kuphi la siya khona masifika lapha for sure zibe yonke into na ama-taxi akhona manje sesihlangana nobani nalomfethu lo engize naye straight bamdedelile umfethu angithi umfethu lapha bamshiyile labantu laba bekahamba okay lo bengibrakha naye lapha umuntu othi ngimthole khona lapha ngima okay umfethu uyangitshela ukuthi umfethu dala ngifunana nawe yabo ngize ngilahle nale mali ama mina ngifast emqondweni ngiyabona ukuthi lo sebamdlele imali yabo ngithi mina nami anginamali yokugibela yabo athi mayisenza kanjani mfethu ngithi asohambe kuseni hlale lapha esayidini vele mahlala lapha esayidini yambona lokho lephithizela ucelana nemali laba bayithuba yagibela bayahamba vele uthi uhlanganisa imali etransport vele nala ke ngisayathela iclip ufuna ukumtshela yabo ata akunankinga mfethu sohambe kuseni vele for sure ahlanganise lapha kuye ngataphathe boma 40 rand ngitsho ngithi hayi namphela kunankinga yabo ngidobhe nge100 khona njengoba ubhizi uphithizela yabo athi hayi kunankinga mfethu yabo sigibele asigibele bese nibuya kanjalo sibuya ngapha ekhasi ngithola zithi Saturday mina phela sengisaba ukubuyela endlini yabona phela singambe Friday ngithi ngizokubuza ukuthi kahle endlini kuthiwani ke manje ngithi esikolweni yabo wethu ngikubuza bawuqala ukungalala endlini bengaqala ukungalala endlini because bona banokubona ukuthi angikho endlini but banganayo la ngcondo lokuthi angithi mina bengumuntu ukuthi vele ngihamba ngama-group njengoba ngitshela ukuthi thina bokuba abantu bama-rehearsal yabo bekunophuma i-trip ukuthi so-actor ama-drama ngiyazwakala manje bazitshelani meba uyoyenza lezo zinto zabo bangicabangeli ukuthi ngomuntu obhizi yabo vele kungabi into yokuthi inkulu yabo mina noPaul sesiyakuphi emabhiyeni manje manje mina la ikasi vele hayi ngiyakena ikasi kancane manje amadoda awaphumuli from esikolweni thathwa le laptop yodahiso juozi you get the drugs ushaya blackout mawuvuka i-mission bese kuseni nithi emateksini nibuye ekhasi nisaqhubeka ngemission agezwa hakiwe endlini nokulala kakhona ukulala ukuthi ulala uhleli necathula sikhululwa ngene ngubeni since ushaya uniform ngishaya uniform yabona manje nale shirt sengize ngilikhipile sengisele ngesikipanyana nje nangalela chase abanginikezela lona yazi mfethu impilo le way besiphila ngakhona vele yabo okay so i-mission niyophuza endlini ubuyela kanjani ke endlini shooting ngibuyela kanjani ayazi indlala yabo indlala also indlala vele kwenza ukuthi hayi yazi ukuthi ngizehlise ngibuyele endlini yabo nami sengiyeza vele senginuka impama nje yabo mara izokunuka ngiyazibona indlala senginuka indlala ngiyazwa manje imali siyayiphatha but asicabanga ukuthi singathenga ukudla yazi ngithi ngisazokubuza vele ngemali ukuthi asicabanga okay hi so that was the first time so hiyo into ekuse the first time leyo no into engisejele for first time uJohnsha isibhamu sika my father time alarm straight yo icala ngisejele yiyo le
Kwenzakaleni ke ukuthi uzuthatha isibhamu kwenza ifika kanjani leyo nto? Ezinye izinto manje futhi isuke esikolweni lento leyo. Into esuka from esikolweni influence. Yeah. Shoot lapha yana siyama contest esikoleni siyawo yazi lapho phela ngama contest vele kubonakala. Okay. Angithi thina sigroup manje sinalento lekuthina obvious lapha yawusondeli. Okay. Ya labo mala silamba la hlela. Manje anginanex mina uyabona ngiyabhayisiseka vele ngiyazi kusasa zi contest yabo. Okay. Manginokuba umadala makaloba lafihla lapho uthi enganti umadala uphethe lento hayi le kamele yabo manje mangaya ngesikela angikubona abasemsebenzini okay anyagela lapha ekamereni la kamadala uyilandela ikhona vele ngiyasesha angiyivumbula vele ngithiwa yo siqala ukusibheka esipilini vele hayi kodwa hayi yangifanele yabo up yaphuma eJosi ngiphethe umngane wami umshiyela ngaphandle yabo. Ngizokubuza the day uyilanda ngelanga le contest esikoleni. Shoot namhlanje. Yeah. Ilanga before. Contest izoba kusasa. Yeah. No time what ngithathe just. Ngithathe yabo. Okay. Ngicela untwana eJobheka man asishike lapha endlini unkhapha yabo masifika lapha ngithatha lensimbi nge-up yabo. Sibuyela kwakho untwana uyo neroom vele. Okay. One room ngaphandle. Yeah. Okay. Anyamtshela eJobhela ngiphethe insimbi yabelungu. Wathi insimbi yabelungu yini insimbi yabelungu ngithi hayi nayi but same time ngihlukanisa. Hayibo. Ayiyo. Ngokubuza boqala ukusiphatha isibhamu. Sona bengaqala ukusiphatha because experience beyikhona. Yeah, experience beyikhona because kunenye achoose yami ne. Yona shoot i-time la ipose. Okay. Khona lapha ngenzakala ama mistake. Shoot ubhulu yena lesibhamu umuntu ukuthi uyongifundisela ukuthi siphatha how many shot in parabela mkani lakho. Yo. Ayihlanganisa umntwana maka ashaya shot phansi khona lapha endlini. Sengivala amadlela. Ngizwa ngathi ngidubulile ngiyamtshela intwana yamdubula hayi qala. Yeah. Manje sekuzama amakhelwane bayezwa. Yeah ngoba vele gunshot yeah. Lento echumayo le siyo na kanjani yabo babophisa untwana. Hayi bayamthesha bambophisa just banokumthusela. Yeah. Time la kangithi poise. Okay. Isilande ngale yakho ke. Hayi mina mangithatha le yami vele hayi ngumtshela intwana siyo yabo. Singene ekhonjini yabo masingena ekhonjini vele ngomkhiphele voice Z85 uthule yabo hlanganisela yabo ayalibona yilo vele la phefumulo mase kaza ngaziphinca athi ngilibanga hayi ngiyazazi ingcondo ngikhiphe cassette ngithi na nayo yalibona ngiyambasela vele yabo ayisithuthana vele intwana sijike esiganeni vele sangena la esiganeni yazi amakula vele abesingawezwa yabo. Vele omunye my friend uphethe ama-Juvate. Yeah. Yathenisa ngene emzini abantu yaphuma okay asesemgalile vele lithi mina ngabo ma-2. Okay. Hlabile. Ngithiwa I am my friend makazo approach vele. Yeah. Abone nale way vele simhamba ngakho. Yeah, approach ukuthi la yabo. Ayintwana uthi makayidonsa la ngecassette lekile. Mina ngimbambise umama yabo makayidonsa la ayiwise my friend athi uzama umshanga esicathu bantu awele ama-Juvate awele ngidonsa lento ngifaka cassette it's one shot my friend cooperate udubula kuphezulu hayi phansi mina vele ezokudubula phezulu ngizithanda yabo dubula phansi la ngasenyaweni zakhe awuyalizwa my friend ukuthi ayibhova leluma hayi le enjoy yo I vela cooperate my friend okay sinikeze yonke into yabo mtshela baleka ayibaleke mfana mtshela umuntu so manje wezinthatha wona lamaTufe thatha nemali konke nemali namafoni yonke into yangitshela sambe ntwana tshela kanti wenzani ngantwana umuntu producer kanjani athi intwana ungithusile lo muntu nomzimba uthusa kanjani siphethe into ekhulumayo lapha ngasiyenze la ile ngavele ngibuyisele yabo vele sesiphethe boma 800 and something ama-Juvate vele thina siwajwayela ngasazi nokuthi malini thengisa ngama-200 lezinto unangaki lapho mfethu usaku grade 8 ya ngisesiku grade 8 lapho okay untwana masithengisa lezinto wena le yancanda ukuthina intwana siye sobhayibhodlela okay sibhayile ibhodlela bathi Captain Morgan ngeke likhona lapho Captain Morgan Spice Gold yo senze the story ntanga yabo yiso lezi esingenzela ukuthi ngigcine
ngenza amasimba lapha esikoleni yabo okay namhlanje kusasa ziyawa okay thatha lento ngifaka vele efigeni yabo wait ngizokubuza ke manje ngoba uthi lento yenzeke the day before endlini uyibuyisela mawubuyela endlini uyibuyisela same place mara ngisayibuyisele safina ngibuyisele safe ngibuyisela phansi komcamelo wami sokweyami kahle manje uthayima akacheki uthayima umuntu azi umuntu onjani driver ama truck uthayima okay akahlala hlala ejardini yabo lo fika vele makazokoba okay yabona lapho shoot manje vele sengitshela untwana ukuthi ejophela manje mele seskele yabo okay ziyawa kusasa seskele sikhipha ama contest i-contest yani like boma beauty contest model or okay i-Valentine ihlanganiswe ne-contest obvious lapho nakanjani umuntu kamele abe nomuntu wakhe sibonakala ukuthi uba nobani ilanga elikhulu yabo ngitshela untwana phela akafundi nami esigele untwana shothi ufunda kwesinye isigele ngiyamtshela intwana phela siyangena lapha khululeka okay wonke umuntu uzobajuyishile abasazi labantu okay abakujwayelanga nawe angebabuza kakhulu ne angebabuza kakhulu because asiye emaklasini sonke siyakuphi eholweni wathi akhululeka ntwana vele sahamba sothenga amabhodlela uyabo I for sure vele sibhaye Captain Morgan yabo sibhaya nani yini lona le yini konjalo beer le man nalo nalo ibhodlela man Castle Brand Castle Brand no vibe ithandwa uye vele Castle Brand ayintwana sidule Castle Brand sebshayele yabo manje siba nalento thina vele na kanjani yokusasa vele manje sifike sigela se-on ayivela sign uyolala vele yabo ayintwana siye yabo ayazi lokho siyabahwaya la endleleni ngithiwa sesenzani shabo my friend manje laba bathina straight niyesikolweni kodwa nisasebhizi sesebhizi ngazo lesibhamu ngaso lesibhamu ngithiwa bashange business robber manje ngithiwa sibavukela ekseni ngabo ma5 umtshelile untwana sifundiseni hata akhululeka ngizovuka ntwana anami vele ngizwe ngeflate vele kuseni uthi maybe yizo emacala shwa yizo yazi ngiyaphuma vele ngishamati shazi nenzani manifika ku my friend my friend akhululeka simthole kuseni yazijayele uvulile amabhatla zimhlophe vele bhaliwe vele zimhlophe thathani bafethu hayibo ngiyamkhomba bheka angithi simenze phela masifika singena ngeaction ngiyamtshela untwana bheka ntwana ngizo-actor niyathatha kuphela my friend abaleka ayithi yabona ayisesilave uyabo singene naye shop sikhiye vele ngithiwa semthana siyambopha vele ngithiwa simshana ngamasalo chip hayibo simpaka vele ama-12 kg lapho ngithiwa impuphu lapho ulele ngesiso lapha phansi ngithiwa ukuthi angaphunyuke angaphunyuka sifuna namarasi ngithiwa nithathani ke lapho silanda imali ethe sicala khona vele uyabo yazi sometime my friend isamtshela ngithi simcooperative like sithatha le mali etime sihamba siyombuza ke manje it's my friend where's money where's etime athi usikhomba la selidlulile lapha simtshela wona my friend edlala uzosinika chosh akhiphe ibhakethi my friend le 5 liter yabo ngathi beka fihla kulo vele lapha igcwele imali ama-coin nanani ngitshela amaphepha ngitshela sithathele ibhakethi vele ngitshela siphuma masiphuma vele untwana kanti uphethe nespray kana mshange pepper spray ayazi my friend udase kadizi man yabo yo taxi khona la kancaneke niyenze endaweni la naziwa khona or endaweni laba ngani because ngithi ngisazokubuza ukuthi hayibo niqala nithi bese nini idlule niyesikolweni bese sesikolweni ngithola enisogeza kwakhe asikakagezi nokugeza sogeza kwakhe angithi untwana unehomu okay kusho ukuthi anifakani ne-uniform ngaleso sikhathi fakanga uniform langa le-Jewish vele angumtshela untwana khululeka la sipopile ntwana sivele singene ehunjini ngithele lento phezu kombhede yabo thathe lento ngiyibeke safe ngithola ama-sits account alapha iningi le mali phela kushereki la ntwana benza malini ngoba iphepha ama-sits alishera belenza ngama-7,000 ngithola
okay leli coin ama 5 rand ama 2 rand there sishare ile soyiphuza ntwana iza ne cup ngiza ne cups should sesithela phakathi kwe cup faka hayibo plastic ngithola cup share ngama cup ngithola cup ngithola plastic ngithola ayangumtshele nje mina athi ngijike endlini yobeka nephepha la mata hayi ntwana sushawa isikhathi yabo because na kanjani kumele ke sike sothenga amateki ngithola ngizothenga amateki isikhathi kancane ke mfethu ngikubuza ukuthuka akukho phela usasemncane lapho awucabanga indawo zokuthi umphakathi leza umphakathi umphakathi bengawucabanga hayi lento le sengene egazini yabo sengizoba umnandi ukwabona into yawo uma uyenza uzoba umnandi sengiqala ukubona udaphela la siye emphethina singamaboss because osishela uyangithola okay into engichaza yini izinto zethu ziyenza kuseni intathakusa nje early morning early morning mabasalele bodako ubuthongo labathi nasenza into zethu silizwe ukuthi maybe sohamba sibamba abantu abayepanini okay vele bengizisaba okay ziyaphahlazisa ntwana ngitshele ntwana bheka mfethu kumele sustasha yabo sengamateki inyanga manje mangithi ngibheke isikhathi sithi boma 7 ilanga seliphumile yabo umtshela intwana ngeke sistashe mfethu yabo ithi sidle imali siblow sustasha ngelele linyisile solushana hayi unankinga ntwana esiphandle sibaba eskimini sethu yabo but lento le mani yenza ngihamba niyithuli siyenza sithu uye lo mjito lo nenza thatha ilaptop naye eqaleni or omunye ke manje lo maqala wami straight lo maqala wami ukuthi noma wasekazi vele okay sekazi noma ngiyakendlini bayazi ukuthi hayi nguye for sure ngabe stress okay asambe vele shasi ngithola siyela kwami ngichange amateki ngishayile ngithola naye umkhaphe naye lapha endlini ekuba endlini straight afaka amateki okay asifonele labantwana ejo fike niva batazo wala nizosilanda sila kashona shukla station 7 okay khululeka siyeza lapha amasifika vele abantwana basimele vele mangithi namajita vele sewaqala ukusondela ayasibona siphethe ibhodlela vele vele sishade manje mina selingenzela amasini plus vele mina utshwala lobungihlula vele akusinto okay so shoshutaka okay singena vele sigena so semblock sengipapdrong ngithola angipapdrong kodwa uyakwazi ukuhamba ngiyakwazi ukuvala just ukuthi into enceda yini siye emaklasini siyakuphi eholweni yabo abafika eholweni ngibamba ikhona vele ngithola ntwana ngibracket vele and phela ungakhohlwa phakathi eschool bag ngiphethe insizwe yabo wasesebhekeni manje ayisekho ku West ngithi manje ngiyabona la sekhona kugcwele okay izojabulisa indawo ephuma iwele yabo avele ngifake phakathi kwebheke ngithola namanje silibekse nomntwana ayilokolo ziyawa lapha baya contest naba manje le sound mayisho so yangidakwa yabo shoot manje ngizwa ngathi manje ngifuna nokutrumpet ayangitshela umntwana manje ngiyakubona so blockile ntwana yabo asiye ngaphandle ngithola angithi ngaphandle ngintwana ngathi ngicale toilet emangithela ubuso ngamanzi ngathi ngidakwa wes ayathi ngitaka wenzela intwana lethi ibhodlela athi uliphelile ibhodlela mfethu siliphuze nabo sesh nemba bakabaphethe amarula bo sesh okay ngidanga nginankinga ngithathile amarula ngithi usathayisela futhi ayiyezwa manje sengiyabasebenza manje ngithi intwana ubizele queen wami lapha atasiye ntwana bahlelele ngala okay manje makumele udlule lapha ngase stage babhaya abantu obvious sometimes yenzeni mangidlula ngusabo ma 120 or 220 ngisakhumbula unomuntu oyitobhaya le 120 mangibheke emuva enye intwana le beloko likrapa uchiri wami yabo ayishaya isilolo into engibaseli yangishaya isilolo yabo ilande le ntwana wona sami yangisesha wona pho ishanga ebhodlela ngithi amaru pho ngebhodlela lento manje yabona sekuqala uyabaza abantwana besikolo le ntwana le don't chest bear nasaphethe ibhodlela chop le ibhodlela oliphukile kusho ukuthi uphukele kuye vele kuye ngizamagazi vele ntwana le ntwana
don't elinye ibhande lamabhuti eshaya la pho yo mina vele ngizange sayithinta vele yabo engibona ngamajita sewayiganda lapha kabuhlungu lapho ayisimanje mina ngizwa amabhiya yabo lo nyamgcwalisela elefana le ibambele ebag yangithola ngihamba nayo macala wamatentwana uyenzi ngoba uyazi ukuthi uzokhipha na yangithola tana uyenzi le phela la sewulweni esikele yabo ayabo memvele basondele okay bathathele intwana bayise bomngazi staff room September fonela bobhuti ba ebeza bobhuti ba hayibo ivene vele ngithe makabona ngathi bebayifonela ukuthi bazoyithatha okay lezamazifika sezihlanyile phela manje sifuna ukubona umuntu ophakathi entwana shit manje akusabi indaba zokuthi manje kumele bazobukela ama contest sebamele mina manje nami ngilothina afuyile sogcwala bona yabo aya sometime e1 vele ibe neplug vele isana England shuthi ingena kanjani ngeback door ingena kwesilesi engidegile kuhlangene zijo okay ingena kulesi singala ishayitha ngale wele yo bayikhomba vele lezi scout intwana yakho lucky there lepare ngiyiboniseleza mina ukuthi le ifuna ukuzoom epractical stick mina ngikhulule isikumback ngidonsele phakathi eholweni shap twam ayonkumuntu manje seya expose amasekusele mina nale bar manje eyabujita zabambisana vele manje abomem sebabonile ukuthi umuntu uphethe isibhamu umuntu so ngithe bafoyinela uboss Nico ngeke bathi uboss Nico ihlale eBho ayize vele ngale golf ukho kude nala ihlala nasesikela bekumuntu oyisecurity or instant discipline okay detective okay waba MK uBruli gcina manje sekaba yini abohana nazama X2 yangithola makakashaya uniform noshayelwa impahla zakhe casual straight makafika uBruli angene lapha esigele yabo mina uyangazi but mina ngimazi yangithola okay uke wazwela ngawo ukwazwela ngamo uBruli makafika vele ngijampele vele soja vele ayingibambe okulanda ngethekile ayine timing ngibambe kanje qeda amandla vele ngithola i-handcuff ngithola ngishana ngelayile ne-pepper spray dawele pepper spray man yabo awumnandi sephelile vele yo thathi ngifaka phakathi kwegolf kancane uvale contest yonke vele contest ivaliwe sana Mrs what lapho indinga ase umama pheli I am charged lo muntu yabo police station emasifike police station vele bayangicharge vele position of unlicensed of yo bathi intwana wana manje ungafonela umuntu uzoza zokubheka manje wait kancane ubhuti wakho kuphi khona but yena wenza into zakhe shoot mina naye asumuntu ukuthi vele singathi sikhuzana into leso yabo ubhekile nje wenza zonke lezi ubone yonke into just ukuthi yena vele akusumuntu ukuthi angaza ngikhulu kezona uyabona nale pistol leli la kamadala yangithola ayibheka masifike police station yabo ayithi ngifonela umadala yamtshela umadala phela ngilele lelo kuyiphi police station ngithi ayivu manje amaphoyisa afuna ukwazi isibhamu sakabani phela because nomntwana azophatha isibhamu ayidaya isibhamu sakamadala umadala bakafika ufonela enye iloyanyana yakhe yes yabo qala yena usala ngaphandle ngene iloya yabo okay kambani nje uboshiwe into soy unlicensed of firearm and GPH assault sure okay ayilapha ihluphi ke yabo ubani umnikazi wesibhamu ngitawu madala athi big problem engayisho so ukhuluma nelawyer manje ngikhuluma nelawyer madala ongaphandla ngithi athi engayisho phela unozobophisa umadala because this bomb is yes this bomb somthetho ayayibheka wona batshele ngitshelwa yilelo batshele ukuthi isibhamu size nabangani bakho okay ngitaya ngaflop ngizobatshela kanjani I don't umadala umadala mina ngimangela akafuna ukukhuluma nethi nami yabo vaya kwathi soyini shutena sekabona ngathi ngifuna ukumcedela ipani ngoba manje sipaneni vele kuzoba irecord elinye phela yabona dama mpela ntwana yami yabo awubatsheli wena ukuthi yabo nabatshela ukuthi lento leyo ithule kuphi kubangani bakho hayi akunankinga manje shosho
ngale lawyer vele besengithipi yeah anami yabona amadala akagobanga just ithi lama mistake yeah afela mina nezithi court yabo shothi suka la Ivory siya same day mbophe ithembisa yeah okay hayi same day ngibosha ku Friday nya Monday ekhona so that 2 days nyana walala yeah lapho yabo nyababona file bazama ukungibhayizisa ngithole asabantu beclever nyana base-police station yabo ashawe ngabheka uboshiyo wena wona ngiyakutshela uBantinta wena ayazi angirasi nama ngikhuluma kakhulu yabo ngiyabona awuthukanga kodwa ngithukiwe mara ngiyajampisa ngimanje ngoba ngiyabona ukuthi ayiphela lami ngajampisa bazongihluma yabo phela share stash ngiyakhumbula ngoba uthi njengoba ubuye ku contest fanele ubukeke vele uyayibona lenkingi yabo ayangitshela uBhulu manje phela uBhulu usele nanemali le uyayibona manje ngiphethe uma 700 ngithola manje asimali ukuthi ngayikhipha umuntu abona yabo ngapha ngikhalile nokwayo ngifuna ucela into kezwa kahle itafele ethi ngithule ngizobona mangifike ecourt abangiyele sithi abasuthu sezimali okay masifika vele abasuthu khona abanye abafithi bengifunda nabo bona bebaboshele hijack shoot abafithi labo babuya from eModapi bona yabo besa ecourt yabo anyeza bayangimemeza lapho yathi mafetani shoot bona bangibone mangikhuphuka ngeitepisi khuphuka ngeitepisi mawuzodlula ngamasayila ngapha kanjani le bakubona vele mafetani yamchoko anya bashela hayi manje mathita ngiboshiwe manje things dabanga but I just attend the court 8 yabo uvele lapha court 8 yabo hayi ngizovela kanjani batshela iphoyisa ukuthi kunamachita wakho lapha court 8 ayimanye yabona nje iphoyisa ayibona sithi sebangenza ngibe confused yabo angirelax besho thina kahle abamanye case soqala uattend after 12 kuya phezulu okay angirelax ngisikhuphule ayisecala ukungena nama call shuthi le lawyer le bayifonele yabo bayitshela ukuthi maninikeza uBhulu phone lenye lapha kule lawyer ingimemeze iPhone bafone madala ethi ngila ngaphandle yabo vele yikho ngithumela ilawyer sona soya uzothola ibail uzothola ibail yana ngidangizazi phela mangitshela ngebail ngibona kahle ngekhaya la awuzothola ibail no next athulambile into ayilambile madala athi ayikhululeka ngiyathumela ukudla ngithengele iplate thengele thulithe ekhona vele iyangena ngada bangifakele zona vele yazi ukubhadalela ngithi ngena ngeloya kuba ngathi ukudla kwale okay bese babambe alelo ivule bayivulele vele ingadi ezinto yabo ethi grand ona ngithi grand mashot ukwayo manje phela ngangitshela uMathai ukuthi ngifuna ukwayo yabo athi phela mina ngibheme yabo manje uzokhuluma nobabakho hayi yenzi leyo awukhulumi naye lo muntu loyo ubona ngizama ukwayo utsiqipha vele ema uyazibuza lo muntu unemali ngaphakathi ngosebya yabona namachita sewaqala ukuvula amali ayazi ngomguy clip vele athathe boma 30 minutes angabuyi le lawyer amachita sewangisurroundele manje gijimisele ukudla abanye babheke nale mali yabo abantwana pheka sobloma sonke musa siyakhona hayi chopera mina ngile yabo akhululeka ka bayisondeza vele ukuthi hayi manje yasimphathe vele phela bayabona ukuthi nale gawula ingene ngilambile maka ingene ngiphuza code okay manje first time ngibosha yabo ayiphuza code amachita yagawula ngiyabona vele yagawula vele yaqina vele nakushoka fit show hamba yozibhumela one man okay ayiziyabuya lezi autism lezi attend court day intwana isiqedile intwana yabo okay vele sesibuyele eModapi vele sophuma nge-first load yangitshwa pheka tsho yabo sihleli lapha mina selele khoneni mawuphuma uya-attend usimemeze bayasinthembele bayabakhiyela manje babhizi bangakasela mafetani ngenzakalani ekasi kawu hayi ngiyabona labantu laba ngifakele istress ngiyakhulunywa manje yebo bona phela base bayijwayele le manje phela tsho bangabe bayareminder lapha ubatshele mfethu usuhlale number 7 hayi ngiyabona number 7 lehle kuthini lo muntu lo hayi ngecourt mangifika ecourt labantu laba ngathi bakhohle ID yami
Okay. Ngithola Okay. uma time anola ile bathi angeke bakhona ukungivulela ibail but ibail application lo say ivumile mara kumele ngibe nani ne-ID ukuze bakhona okay. bona ukuthi citizenship in yabo intanga no stress yabo but okay wena uzoyokwala le motaphi namhlanje Yo. remind in custody you and when utshela ukuthi hayi izinto zamanje nje ngaphuma yabo nyaphuma sicabanga nale yamali ngishiye nomakhala Hey. ngiyabona uTola laba bakenzani motaphi bakhathela amaplane akho kana bakhathela amaplane kanje okay for sure vele motaphi emasifika lapho motaphi masamba la Yeah. angithi bangithatha bangifake emasayilini ngoma waiting set Yeah. hlangana nalama out wami Okay. Antwana khululeka Antwana se number 7 ntwana Yo. hlala nathi emphethweni uyazi inja yethu wena leso sikhathi uthunanga sabu grade 8 leso sikhathi sase ku grade 8 baya mina phela ngiboshe isigele fanele ukuthi ngiboshe isigele yabona athi hayi man bheka Antwana yabo sohlala sonke number 7 yabo hayi khululeka for sure bafethu emasifike reception le nyamangala kumele sikhulule manje utawungeni iprison ugqoke impahla yeah oqale kwenziwe uyaseshwa lapha kahle strip search strip search vele yonke into yakho vele sayidini vele ingena ngaphakathi komshini Yo. yascan umshini hayi lezi right asinanto nyana edakile ayi vele bangiseshe yabo ayanginaniksi vele ngiphethe imali isithi lezi ezamntwana ayibhalisi le mali mina ngaza ngithi ukuthi imali ayingeni ntwana uyibhalisi le mali vele la endlini bangifakela vele ezinye izinto zokubambisa yabo Okay. ilofu ye-albani Okay. bayela nani nebhaloni nyana manje lapha e-reception bathi lezi zinto lezi vele sizidle ziphela amajida yiwo ayaziyo i-situation bathi hayi khululeka lezi ziyangena masana konje amajida ajwayele ngibabambise zona wena bangene nazo manje before lapha kumele-ke mina ngiyothatha amapiano yeah bangenzele i-last brief lona bangiphe ne-prism number eyami ukuthi kumele ngingene for sure ayizenze manje lezo zinto lezo mangizenza sezishaya bophuli ngesikhathi yabo abophuli but section vele bongena sectionini ayivele 3 bayangena baye number 7 yabo mina kumele ke ngilale esayidini labonyiwa for sure anginankinga vele 3 ngiyela esayidini labonyiwa number 1 esayida la khona so Modapi straight Modapi mfethu masingena mfethu ngiyezwa shake ngizwa ngathi lanyakaza lejele ngena nabo baba ngena nabo ngithi ababheka labantu laba basithuthi number 7 number 7 isi ushuthi zi-middle floor zi-ground floor zilona zi-top floor iyachuza le ndawo ayinesithunzi le ndawo mfethu angiyayizwa vele shuthi ngizwa ngathi yashake baba ngathi bazongidla baba bagcwele emawindowini eminyango yabo for sure vele bavule mina ngishela nawo ngena kunoma yiliphi isayidi hayi nyiwani ngapha ngicela ibambe kancane professor ngicela upause la hey kubeka ukuthi uyangena ke manje yabo ngiyezwa mina ama voice malapha nyamamezwe yabo hayi mafetani hayi mthombo hayi manje esane short lesela leli school ngiphansi baphezulu yabo angikhona ukubamba ukuthi kahle ubani wonke umuntu uyakhuluma nje umuntu akhuluma nami confused yabo hayi angitshela amajita mfethu phela la uboshiwe okay kahle la mfethu kufuneka izinto zokulala kumbhede yabo izinto zokulala umbhede mina phela bafethu ngindoda yabo ngilala ngimile bathi hawo lelihlanyisa ayikho leyo tuzolala umile yabo hayi lezi sami siyangimemeza ngale number 7 yetare bafetani yeshofele kambani mfethu nazo izinto zokulala lapha into ayetsho anginazo yabo athi siyazithumela avele asibenza vele ama cage ungena nkosiyami izinto zegame lezo tsala mina manje ngibambise nomoya okay 100% khululeka siyathumela vele sithumela isheet vele sithumela ingubo yabo ayivela isponge idlala abantwana siningi yabo elizo ziyamangala manje wena ufika nje so nesheet enhlekenzakalani ngawe kawubani sinyeza seDavidson okay hayi mina phela ngumavetana yabo kahle ngobloma sethembisa yabo sithi akuna stress asemzini yabo manje la ekhaya ubheke phi ngoba sina 4 yama channel la yebo madoda mina nama 28 nama 26 noma la idea ngolubuza
uke wayizwa mhlambe le information ezinto ekanjalo or nokuyi first time yakho uzohlala nazo? First time yami ukuyizwa yabo. Okay. Phela nginenkinga yabo. Kuthiwa intwana bheka lana shaya umthetho la yabo. Ya ngale ndlela ukuthi mangabe vele wena awushaya umthetho vele sakho zilapho yabo. Okay. Vele bangikhomba lapha eminyanga manje navele ezomnyanga akusiza into zokuthi vele. Okay. Angizidonsile into zami vele lapha ngizishaya yabo. Ngizikhuphe amachita yakhala lephezulu yaye manje spemani. Itaye chu anginanix mina. Bathi manje la crown Diliphi crown bathi mfethu bophethe imali. Idama nemfethu yamali uyithathile ubaba ngibhalisile kahle. Ikuphi kahle noma ngempela? Angiphethe. Manje ngigijima bona umntwana. Yeah, ukuthi yeah. Thiwa hayi manje mavetane ezibhaso zikhuluma ekseni yabo. Baba na izolo na ukhwayi. Ayazi simthambe vele ngafasa lapha ngiyashaya. Manje leza ngiyabona ziyadlikidleka ziyabona ukuthi shaya. Ubhuni man kahle. Usebenza kanjani yabo? Manje mfethu kahle wena ushaya imithetho mfethu hayi mina ngishaya imithetho yabo. For sure ngabe next yabo relax. Okay. Chili sithi kuseni ngoma 5 yabo. Vele basifuza lapha. Okay. Thiwa nayi file manje asambenza usulubuso in Okay. Wait, ngicela ukubuza ke my brother ne. Yeah. First time ulapha. Yeah. Uyalala ukulala kodwa? Hayi ngaphela ngilala ngivulile ihlelo wana ngithemba umuntu ngithemba umuntu. You make sure ukuthi yeah ngizakushow enye into nenye ezodabuka nje nami uyangithola. Yeah should ngilala vele. Eish. Ngithola manje wazi la ngilele ngakhona. Yeah. Ula ukuthi vela kudluli nanoma bani seqinile. Ubona wonke umuntu. Okay. Ngiyabona utafile bona ngicabangela into eziningi. Just sengilele nangamateki uyangithola. Angifuni phela ngithembi it's first time. Okay, nganqaneke so umuntu okubukayo ne. Angithi khona into obafundisa yona ne. Mfethu. Yini edlula umqondo wakho first time? Uyintwana olapha mfethu endaweni dangerous kakhulu. Kahle nje sesogweni lapha. Mfethu. So umqondo ukutshela that time. Awucabange family, awucabange ukudlulana nje kanti. Yeah, shoot kahle lapha mina nami mfele bengifikela lento ukuthi ayisala ngibhaka yabo clever sephedi. Because izinto ezisona nami vele ngikhalela ukuthi manje ngaba nomuntu ongangayela ngibona isindlela. Okay. Just with lapho ngisagcwele yini adolescent. Okay. Yagcina ngidisturb lento le yabo. Yagcina nami vele sengwela kwamanye amaphathi ukuthi okay. Impilo ngisakhona ukuyi-understand ukuthi the wrong right yabo. So lapho uhlale isikhathi esinganani before uzophuma ubuyele? Wait, ubuyelile esikoleni after lokho? Yeah, ngibuyelile esikoleni but angizange ngifocus ngale yandlela le yaqala yabo. Thiwa ubuyele esikoleni. Ayishifut yabaza ngomember jana uprincipal yabo. Okay, before bazongibuyisela. Okay. So bangishanga last donini manje. Yabo. Athepela wona cishe wasifaka kude. Yeah. Kahle district esakufuna. Sina sesiyabhekela yabo. Ngalendlela ukuthi umuntu ofana nawe isikole manje akasifunda yilesi ubuya kuso. Hayi lesi sihlulile kahle. Yeah. Manje yazi nami nginenkani yami yabo ngabatshela ayikho leyo. Ngempela ngifuna ukufana nabanye abantwana nami ngifuna usiqede isikole yabo. Kodwa hayi khululeka mangawufuna usiqede isikole lahla ingcondo ezimbi yekela abangani abantu. Nasendlini bakutshela kanjalo? Yeah, endlini bani. Ithema lithini kuwe nkosi yami? Ithema ngalazi mfethu ithema lami isilehe mama yabo. Ne? Okay lona lingijumpisile ukuthi vele likwatile yabo but angithi mina ngiyalazi ithema lami. Yeah, obviously lazi yeah. Ligobele lela Esther. Uyangithola. Ufuna Esther lakhe just angeke kanje. Yeah. Nami ngiyabona ukuthi okay lathi ngenzeni nisibambe. Shuthi ngumamele. Okay. Vele sengicala ukwenzani uba close naso share ezinye izinto uyangichazela mfethu nami ngidlulile empilweni ezisona. Izinto eziswazibhadala yabo manje yazi kodwa ziyangena nje bezingena mfethu. Hayi ngena ngapha bezingangeni 100 manje nami sengibaselekile phela ngibuya phi emondeni yabo namajida ngapha vele ayasho ukuthi indoda uyangithola la usuka khona mfethu sigoyele ngawe uyangithola ngibuyele sengibuyela kanjani shooting housebreaking yabo ngishaya housebreaking sihamba somokola lezinto ongishangiwa ngihamba nyomokola lezinto mangumokola lezinto sometime ngiyabuya mangibuya
kancane uyayijump yenzo kanjani house breaking ukhiya shoot house breaking yazi siya trace clear yabo nami ngiyabona ukhiya lazi mhlopha nginamuntu yabo thangala nyangena ivula impompi yabo ngishiya ivaliwe for 20 minutes nyana ngitshela kuzophuma umuntu ayivale yabo ngiyabona kunamuntu oyivalayo ukhiya la akunabantu la okay ngicala ngiyabona ngiground idladla ngiyabona for sure naledla noma window safari for sure ngiphethe itsimbe yami la esayidini okay so there would span yami ngifaka chu avulele ngivuleka nazi izinto yeah so lapho la shine wala ikasa mouse breaking lezo mkhukhu shine time lapho besababulala le van Riebeeck Thathwane mabangenile yazi indlomlungu izokudaba futhi uhamba uyi-1 one man ngine plug elinye line extension wethu uhamba ngeenyawo uhamba ngemoto ayikho imoto mhlawumbe ulayisha izinto ayizoboshwa ngemoto awuzoboshwa ngemoto lapho hamba one man shoot lapha ngivela ijewelry ngivela safe okay ngahlangana ejewelry ne safe lapho yonke yabo for sure vele ngene yabo ayimangena vele ngiyabona azimhlophe phela yabo phela lapha ayawungena uhamba ngeenyawo ngathi kwakho siyakhola lapha siyakhola ngithina umnono bekade masensa lapho okay until uzofika ku main bedroom mafika ku main bedroom nayi lento session lapha ngithola vele box nyana lamajewelry ngiyafana okay to the skier vele this is skier singalo yabona sifani nalezi ezinye this is ngiyangithola true ngihamba ngesesha yabo mangisesha zi-otrop shuphathole otrop mangikhipha yonke into nomnyango lapho manyasho naye lento ngifuna kaze ngibona nangamabhathi naye lento ngifuna manje ngiyakhohlwa ukuthi into yomlungu ayithinta one mistake there yabo okay fingerprint engibulalisayo ngiyafuna yaza senze kanjani ngoba sidanda i-conclusion yendaba ne mongabala uyeka ingaki ejele mongabala nje uthi okay empilweni yami since from the first time empilo yangajela manga but thingithi man estimate ubo 20 ndlulile bushiyo more than 20 and manje kule 20 le ibantitela yichu yabo okay la bangifande guilty vele amacala ngwaziyo la amanye umoya la okay no trailer leyo 20 minutes nyana nje uzo 20 minutes just isikhathi nyana ngithola 4 months nyana ngithola bayiyeka ngithola manje batinta kwami bangishaya nge7 yabo shoot nge7 le bangishaya half a strafe ngithola half a strafe ngishaya ngathi 3-6 yabo okusho ukuthi abayibali yonke leya 7 exactly ukuthi uziphethe kanjani ngithi ngiziphethe kahle yabo nefile lambele grand phela mina ngisipana yabo ngisipana ni shopkeeper yabo okay yamatata no okay njengoba silani conclusion ngene yini into office ukuthi abantu bayifunde from impilo yakho mina for impilo yami into engathi ngifuna ukuchazela labafundi kahle yonke youth yabo idebo umuntu into emfaka enkingeni ukuthanda izinto yabo umuntu kumele ukwazi into kumele uyithanda ungahamba uthanda noma yini because lento le ekugcineni yenza ukuthi ugcine wele entweni ezihongo because mase ngabantu so angifuni ukudlula ulo muntu ongasayidini nami yabo manje ngithi mina umuntu umatured emcondweni yenza into ube nereason yazi into iright uma uyenza ngereason ngithi mangifuna njengoba ngithi reason yangakuhlule kuba nereason yokhala something into mawuthi hayi reason yabo angithi so matured njengomuntu ophilayo yabo ungamani uchaza ukwenza into mfethu wenza into ngoba ufuna ukubonisa abantu reason nyane edaki kezokala uma umuntu bane reason ukuthi izokufaka kusasa noma ohleli phansi uthi ayibheke yakakha
kuwe ngaphakathi yabo njengami mina hayi ukuthi ngiperfect kuyezwakala but nami ngumuntu ukuthi reason ngiyithanda ukuba nayo yes no so manje yazi njengoba sisakhuluma sisahlela ama date ukuthi sifuna niphinde nibuye ukhuluma nge-church uhlangana kanjani ne-church kwenzakalani e-church i-church ingene nami ngingafuni i-church vele ngijuda labantu abadala yabo ngikho mdala mina ngisafuna ukuzwa kanti yazi uNkulunkulu uthanda thina vele laba abawonayo yabo uNkulunkulu yabona thina laba abawonayo phela uNkulunkulu la emhlabeni kuzaletha uJesus umlethele ukuthi azoletha ama-trouble ukuze sikhona ukenzani ukubona phezulu kwama mistakes wethu yabo mangayenza enhle trouble ikubonisa ama mistakes mangayenza ama mistake angeke kube wrong angeke kube right akunamuntu operfect akunamuntu ukuthi akanama 100% mina ngumuntu othi vele mistake sengikhona ukuyibona manje okay mangithi there right so i-church kuna role edlalile vele empilweni yakho i-church namanje vele ngisame ngalo vele okay church lingichaza ukuthini lingaze siqiniso kahle iqiniso lengikhululile iqiniso lengikhululile but vele angeke kube lula because iminyaka eminingi le umuntu enze hayi ukuthi siyajudge but it's been many years ngoba nama-temptation abakhona phela usasekasi la wenza izinto khona waba nabangane futhi laba abaku-influence ukuthi wenze certain things yabo so i-temptation ulwa kanjani nayo mfethu ngoba ibuye lento ukuthi ngokuthi just ngidlule nje la ngizame futhi ukwenza kanje i-temptation ujwayele ukulwa kanjani nayo mayifika leyo nto ukuthi zama futhi akuganga ukutshontshe futhi akuthathe lokhu futhi wenza kanjani ukuthi the temptation at least ukwazi uyi-overcome mina i-temptation kakhulu yazi ngiyincoba ngayo ngithanda ukuba ne-short prayer ngibona ngathi lento engi-attempt manje ngizibambele i-short prayer i-short prayer izongithumela eBhayibhelini shoot mangakho eBhayibhelini leso sikhathi leyo point emini ngenzani ngizibambela i-short prayer ngima nge-faith cela ngisize uNkulunkulu ngingaweli entweni eso shoot mangizowela kuyo ayisali suku sekuyimi lapha seswama attention yabo angeke ukuthi yazi kahle uNkulunkulu angeza attempt that's very powerful Satan shoot wena mawuzothi u-attemptekile umntana kaSathane 100% and very temptation ayigidele entweni ayifani ne-test le nto kahle so angithi sesiya emaphethelweni ale ndaba unayo yakhe ifamily